دوستان عزیز سلام علیکم، روز جمعیتون بخیر باشد. ابزار امروزه ما در برای تلفن میرود. تلفن Redmi Note 13 Pro و تلفن Poco X6. باز هرچند انبوکسینگ میکنیم میکشیم شد. پیش یک تلفن چاکی دیگه ناموده اینا کلین گرفته سرشم جدا سر دستکی تلفن Infinix Note Chill Pro 16 و 256 NFC داشته است. این 70 وات 20 зарядка دارد. این خیلی تلفن چاکی بود این کلین دیده سرشوزی و ایجاد باشد در کامپیوترش دارد блок питания و اینجا باشد کابلی تلفن خودشه. اینجا جای ناوشنیک این تلفنایی که روسیه میدونن جای ناوشنیکش نمیمونن. اونایی که مغازین شو خودشون گرفته ناوشنیکشون نه اون در کار نیست تاکسو. و اینجا با چی دارد؟ و اینجا چیخول دارد سیمچه برای заряд موندن. دокументация стекло и чехол. Чехол я эко-кожа, беспроводной заряд میگیرد еще. Вот можно покажу этот телефон. Смотрите, нигоh кунед. Экран телефонаш аввалное, яъне ки экранаш то хурдагия, экранаш AMOLED ва камерош десанаш камерош ҷошидагия, ҷес спичкаше, сета камера дорад. Дат ята камера асосия 8 мегапиксел, дат камера дигари расон дорад ки яташ 8 мегапиксел, дигариш бошад 5 мегапиксел ташкил мекунад. Экран AMOLED, я 20 ГГц кор мекунад. Нархи телефон дар магазини мо чанд сом онай, Мамурҷон? 23990 рубл даст барачо. Ҳозираҷам хеле боз бо нақш шанс мес дар рӯи экран хитон мебинед. Вақти видео доз намедон шанс май. Вай ниҳоз бардорум да тур карда досай. Поздравляю вам с новым телефоном. Вот. Ҳозир мекушем як телефони Infinix Poco X6 мекушем якам. Якам очаи телефон мекушем. Тамошо кунед ва телефончака мекушем. Инҷа мебинем ишку кани чӣ дорем дар инҷа. Poco X6 Pro обзор чанд бор карда будем, X6 накарда будем ягон бор. Ва для комплектацияш, как всегда, симча, чехоли сиёҳ ва документои телефон худаш аст инҷа. И тарафда бошад телефон худаш, опа, телефон чотка телефони Redmi Note 13 Pro худша, ягон чиз дига фарқ накарда ба вроде да. Вот, Redmi Note 13 худаш, камераи 64 мегапиксел. Барои чи именно телефони Poco X6 камера 64 мегапиксел, барои ки телефони игровой ай. Ба ҳамин ҳисоб камераи چی میشود؟ اپراتیو مقصد مگاپیکسلش کمتر میشود. تلفن ایمنا برای بازی برآوردنش جای سیم کارتش پایین، جای زمینش تایپ سی، کلانکاش قسمت پایین و اینجا جای میکروفون، قسمت بالا کلانکا دارد، جای ناوشنگ دارد و دستچک برای اداره کردن پولت. دو تا کامera اساسی دیگه داشته است. از میبینید که کامرای چند مگاپیکسل است. کامera اساسی تلفن، یعنی اساسی 64 مگاپیکسل، دو کامera دیگه یا رسون دارد، یا 8 مگاپیکسل، دیگرش 5 مگاپیکسل. باتری تلفن باشد 5100 мегапиксел мач батарейка дорад ва 60 ватта турбо зарядка. Экран 120 ГГц AMOLED экран дорад ва процессори телефон бошад Snapdragon 7 Gen 10. яъне ки процессоре ки дар ҳамин телефон задагиай, процессори ҳамин телефон S22 Ultra хато накунам, ан хеле процессор дошт. Snapdragon 7 Gen 10 дошт. S22 Ultra Samsung. Ва оз бошад уша аллакай процессор дар телефони Poco X6. Дар комплектацияш чӣ хел десем бардори азиз, блок питания дорад, кабел дорад. Блок питанияш 67 ватта, примерно дар байни 50 дақиқа телефон ай 0 то 100% пур карда метиҳад. Ва ҳозир мекушем аки телефони навбати дигари, телефони Redmi Note 13 Pro ра. Телефони Redmi Note 13 Pro ра ҳозир мекушем. Note 13 Pro лабай. Хоб, Redmi Note 13 Pro ра мекушем. Чӣ хел десем бардори азиз, Redmi Note 13 Pro ҳамин фарқиндаш аҳамия ки свети коробкаи Redmi короче сафедай, ай Poco бошанд зардай, намедонам барои чи. А так ҳардаш дар як компания нигоҳ мекунанд. Это бизнес гуфти гапон. Лекин Poco бисёр телефонаш игровой мебурад, бовар кунед, бози телефонои ба қувват. Ман худам истифода бурдагем, чанд Pocoша нормальни бадай. Инҷа бошад дар комплектация ирам симчаи барои заряд монда, симча барои сим-карта тоист ва документо чехоли сиёҳ. Ишо чӣ дорем дар инҷа? Телефон худаш аст. Телефон худаш экранаш ультра 100 мегапиксел камера дорад. Экран 120 ГГц Full HD AMOLED дисплей дорад. Ва отпечатки палец дар рӯи экранаш 60 ватта 20 зарядка дорад. Дар байни 50 дақиқа пур карда метиҳад ва 5000 мАч батарейкаи телефон. Процессори телефон бошад Mediatek Helio G99 Ultra. Mediatek Helio G99 последниш Ultra ултимат мешавад. Бо баъди и якта дига баъди Ultra, яъне ки ҳамин процессора ҳамон поколени нави навш ултимат ай. Инҷа Ultra, баъди Ultra, баъд ултимат мешавад. Отпечатки палец дар рӯи экран, дар сенсор. Барои чӣ дар сенсор? Барои оне ки экрани телефон AMOLED, AMOLED най ба ҳамин ҳисоб экран дай. Отпечатки палец. Ва дизайн ҳозир мебинем ки чӣ хел ай. Камерош ката ай, яъне ки камерошаш хеле десин нисбат ба дига телефонҳоро ба қувваттар, калонтар ай. Ва камераи телефон, камераи Redmi Poco X6 фарқкунанда ай.
deseniz kamera xiton desin ki çi fark mekinan. Ina kamerayı rabin kamerayı. Ana Poco X6 kameraş monanday ba telefoni Redmi Note 13 ha. Ina hem telefon harda jaxi telefona. Desi harda jaxi telefona. İyi Redmi Note 13 hay va telefon boşad narxış boşad. Poco X6 harda jaxi telefon. Desi yagon çi fark namekinan. Ay peşam ayaqibam. Даже отпечатки ки палестои ҳаршан дар рӯи экрана барои чӣ ки амоледан ҳардаш. Ва ин телефон хай дар ҷош мемонӣ абрадна, лекин процессори Note 13 процессориш пасттара. Poco X6 Pro, Poco X6 бошад, процессориш бақувваттара. Ва светам свети хушрӯяк буда, сабз. Нархи телефон ҳозир бошед дар рӯи экран хитол десин, нархи Poco X6 ҳамин хелай. Ва барои заказ кардан рақамон дар рӯи экран ҳамин рақамонро муроҷиат кардан мегиред. Худо хоҳад доставка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистонро мекунем. Иҷо бошад ако бошад телефони Samsung A15 гирифтеса биям. Телефонҳои Samsung A15 чиқар ки медонед? Телефони Samsung A15 ин хеле дизайни хати ва 4 ба 128 гашам. Ҳозир мекушем ки кани чӣ блок дорам. Так ого. Аҳа. Да комплектацияш симча дорад. Телефон худаш ҳастай. Ва бо чӣ дорад? Кабели холи дорад Samsung-о. Ҳозир чӣ қадar ки медонед, Samsung-о надорад ягон чиз дигар. Ина телефончака ки гирон карда буданд, киштиянаш бо стекло заданаш ба хотири оне ки рӯз ҷумъа, ина рӯз ҷумъа, рӯз саиди ҷумъа чихолар платни нагзаврнед. Рӯзои ҷумъа чихол число бесплатнай. Иш оригинала иш бошад китайскиш. Ана бошад чӣ қадar десен камераҳои телефон хай Samsung A15 ини блоки оригинал гирифтеса, блоки китайскиам. Ам блокҳоро як бор битида, абишниша. Ини блоки ки мисол мо қати блок чихол-чиклош 1500 мефурӯшемаш, 1000 рубл. Ва иш бошад чанд сумай? Ира 1500 гуфта мефурӯшема. Қати чихол-чикло блокаш 1500 рубл. Яъне ки агар ки ин блокро бигири чихол-чикло падар кунӣ, ира бигири чихол-чикло 250 рубл меғалта. Так шо ини якам оз блоки оригинал гирифтеса, A15 бода курай. Бите 10 та дига A15 бите ки дар кор будай. Ҳозир мегирем, ина падаркора мегирем. Вот смотрите, кто-то у нас покупает телефон, мы еще отдаем, но еще один подарок. Возьмите какие-то вот, что будет у вас, один только, да. Откроем для этого телефон. Сейчас мы возьмем, взяли подарок и откроем, что будет. У нас подарок машинка, триммер. Вот, такая машинка у нас еще подарок для вас. Видите? Спасибо за покупку. И еще раз проходите. Спасибо большое. Да. Конечно, приду. Конечно. Вот. Подарки еще раз. Да, конечно, все у нас есть. Еще сегодня, да, за ноутбуком, конечно, заходите. Просто под заказ будет, это заранее вам скажу. Да, всего доброго, спасибо за покупку. Заходите заново. Всего доброго, до свидания. Берегите себя. Все, до свидания. Окей, всего доброго, до свидания. Хоп, анака, чира? Био, отдельно A15 пакетки, дата A15 дига гирифте экен ако. Худо хоҳад, нечиқар десе. Дата A15 чихол сиклоши рӯш падарка, блок гирифтан, ҳардаш блокҳои оригинал 1000 рубла. Ҳозир мебинед ки падаркаҳои A15 чӣ мебурад? Кани тага падарка ядша бигӣ, на ин тағол дида буданд ки дар диҷа чӣ падарка мондадин. Ядша гирифт. Аҳа, ядша гирифт, яд тиргашам. Хоб, ачки. Яд тиргаша бигӣ, тага буков ки падаркаи соз бурад. Аки телефон бурад, насибиша соз. Иш чи ай? Иш мошинка. Мошинка бурам. Я та ачки, я та мошинка. Тага ин ачкиҳоро деси? Любой ча вибур ки нархош ҳамаш 1000 рубли, 800 рубли. Кавут, чишмот кавут мебинад. Ана. Ин хеле ачки падарка, тага да ятишда, ин я тиргаш бошад мошинка падарка барои дута телефон. Тага хе да 15 гуфти на тирга. Бо 15 дига. Бо 15 дига бошо. Боиш на биё ки ро падарка бигем дар ин видео. Биё тага барои 15 гуфти я падарка дига бику чи мебура падарка. Хоб. Ме букшо тага. Аҳа. Яъне неку падарка чи мебура? Powerbanki дар ҳазормача та powerbank гибиё. Ҳозир powerbank-ҳо тамом шудадан, powerbank ҳозир биёрам, худо хоҳад. Powerbank дар ҳазормача барои Samsung A15 буромад. Ина бардори азиз, Samsung A15 омадан барои арзон шуда буданд. Ако омадан гирифтан, нархиш 12000 рубли. A15 4 ба 128 бемол омадан гирен, суспет кунед, бигирен, шуморам бурен ки иҷо тамом шуда. 10 та вала бинед, чанд та ягар кунед, одно время 3 таш рафт. Ина powerbank дар ҳазормача ҳам ина ҳам хеле қопш хатия карочи. Ина вот. Аҳа. Чай. Хоб, хутон атиёт кунед. Ҳамин буд абзорчаи кутои ки мон дар бораи телефонҳо буданд, карочи дар охиршам бо ину давашан. Ва агар закортон бошад, бемол заказ кардан гирен телефони Redmi Note 13 Pro
البته نرخی باشه 856 تکش هم هست 820 تکش هم هست. این ای خیلی تلفنچه خودش و دیگه تلفن هم هست. اینجا نو واسه این تلفن بود دیگه من دیگران هم هستن به معلومات خریداری کردن تا ممکن و البته اویاکا سریال اویا در خدمت شما به معلومات اویاکا سیمورم بلیط خریداری کردن تا ممکنه که رقم‌ها برای مراجعه کردن این رقم‌ها مراجعه میکنین و این رقم‌ها باشه حتما شما بلیط‌های نرخی دسترس خرید نوشته میتونید. تو نتیجه که این قضیه شما بدون جان و مغازین ریال فون. تا دیدار سلامت باشین.